Ndlela mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Ele nga kona mingisero mgana lona FM namutlha kana ngona ko Africa wa vulavula namutlha president na cabinet ya vo vele aka doroba ra Joni ngopfu a xifundeni xa Gauteng la vengele ku hlanganeni sweswi swa matirhele ya vona va swivitana district model hi ndlela yale se loko va kha va ya va hlangana va vulavula na vaaki lava va nga ko a xifundeni xa Gauteng kumbe va kha vulavula na vurhangeri hi ndlela yale va kombisa ntirhisano wa xikarhi ka mfumo wa le xikarhi wa xifunda na timasipala hi ndlela yale hala handle hala mucommissioner wa maphorisa a va thewukerile va le ka pfhumba ra vona leri ri thyiweke operation Chanela va nge hayi le ku kukule loko va kha va tirha hi ndlela yaleyo ve le ku khomeni ve le ku khomeni vanhu vo huma matikweni le handle lava nga ri ku na maphepha na swigevenga hi ku hambanahambana ka swona se ivi ku va mhaka leyi lava ku vulavula hi yoho mina na wena ku ri loko mapfhumba ya mixaka lowa kha ya endliwa ka tindhawu leti ta va Hillbrow sweswiwani va nge le ku ri lweni na swoho ngopfungopfu lava swithuthuthu ve le ku khomiweni ku tlhe ku tekiwa na swithuthuthu sweswiya a ku nga ta va ku ri wonake maendlele ya ku kota ku sivela ku vanhu va twa va ti endlela hi ku rhandza la tikweni ra hina ni vone van'wana va kha va ngengemisana na phayiphi va yi tsemini yi ka ya halata mati ka yin'wana ya ti estate a Gauteng se i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku twa n'we ka swoho hi vulavula hi swoho laha ka hafu ku bela awara ya 12 ngopfungopfu loko ka hi languta ka timhaka ta ku hi na xiphiqo na xirilo xa ku mindzelekano ya hina a yi hlayisekangi vanhu vo nghena hi ku rhandza hi ndlela yaleya loko masiku hinkwawo ku tshama ku vulavuriwa hi timhaka ta kumbexana ku langutiwe mindzelekano a swi nga ta antswa ke hi sungula hi languta kwala hi nga ko va nghena kwala loko ku ri ku va home affairs loko ku ri ku maphorisa loko ku ri ku yini va nghena a ti-garage a ti-restaurant a va swi sungurile va economic freedom fighters a ni swi tiviseleli kwihi swi tiveka ku vanhu lava nga lava na maphepha na hi ku un'wana wa ku mi byela hi vhengele rin'wana ra ha ku pfulaku vanhu va tlhe va rhwariwa kunene kusuka Zimbabwe va ta tirha laha Afrika-Dzonga ra swi swa ku xavisa nyama se kumeka kumbexana maphepha malama va hava se hi ta va kha hi bula hi languta sweswo kusuka ka wena kwalaho nga va ku u ri kona na timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ku u ri na tona hi ndlela yaleyo kambe a hi sunguleni laha mi swi twele mufambisi wa xitichi va kha va mi tivisa hi ku hundza misaveni ka van'wana va vatirhi kumbe ka vatirhikulori lava hi tirhaka na vona kwala se sweswiwani hi lava ku bula na brigadier Mdluli Donald Mdluli hi bula na vona kusuka Mpumalanga va hi nyika xifaniso kahle ku endleke yini ka mhangu leyi hi vulavulaka hi yona hi ndlela yeleyo na ku nga va ku ri na vukhamba byi tikombaku ku nga va ku ri na yini sweswo na ku na swi tiva ku rito leri va nga ta ri vula i ku vulavisisi bya ya mahlweni brigadier nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani ka n'wina tata Mkhalanga xikan'we na vayingiseri va Afrika wa vulavula mahungu yo ka ya nga tsakisi lawa hi nga tlela hi wo tolo hi pfuka hi wona namuntlha kambe ke ko va ku vulavula ka vanhu hi ngo ti vulavulela kambe n'we tani hi ndzawulo ya maphorisa ni tshemba mina xifaniso xa kahle xa ku kahle ku endleke yini kwihi hi nkarhi muni ntiyiso mahungu lawa ya nga hi tshova moya swinene hi ku hundza misaveni ka Dr. Ezrom Mathumbu lava a va ri na 69 ya malembe tolo na majambu swi komba ku a va huma kun'wani va karhi va ri ka ndlela leya ya R536 leyi nga xikarhi ka Kruger National Park na Mkhuhlu ndhawini leyi vitiwaka Kok a va ku famba hi movha wa double cab wa Toyota GD6 lowu nga kumeka va duvuriwa lava nga lovela ka ndhawu liya hi kume swiphambasi swa tinhlavu swi komba ku va ku tirhisiwa ti-rifle ndlela yeleyo va kumeke va lovela ndhawu liya laha hi nga pfula nandzu wo dlaya xivangelo lexi ha riki ku xilaviseni ku sunguriwe xipano xa valavisisi hansi ka vurhangeri bya murhangeri la nga khomela ka vurhangeri bya maphorisa la Mpumalanga Major General Dr. Zef Mkhwanazi so ka sweswi a hi khoma munhu ha kombela vaakatiko hambileswi
maphorisa ya hina va le ku landzeleriseni ka information leyi va nga na yona kambe lava nga na vuxokoxoko ha kombela ku va tihlanganisa na hina hi ku tirhisa nambara leya Crime Stop 08601011 kumbe va rhumela hungu ka MySAPS app i mhaka leyi karhataku hikuva swi tiva na kwala ka xitichi xa Munghana Lonene a hi va twaka minongonoko yo hambanahambana yo fana na mpfuxelelweni na majambu sonto na le ka minongonoko yin'wana so lava va endle va tihanyi leti va endle mhaka yo biha ngopfu va yivele munhu loyi a karhi a pfuna rixaka hi ndlela leyo hi tshemba ku yi ta va khoma va tikuma va ya ndhawu leyi faneleke. ne lava ku vutisa hi leswi mi nge i rifle i yini rifle? Rifle i xibamu lexa xikulu xo va xi ri na xitalo lava va famba va xikhomile va xi ri na bandi ro karhi leri u va ku va u ri tirhisa nkarhi wun'wani xa kota ku va xi duvula automatically meaning ku xi humesa nkarhi wun'wani tinhlampfu to tala hi nkarhi wun'we hi lexa xo leha swa hambanahambana ti-rifle leti ku na ti-AK47 ku na ti-R5 ku na ti-R1 ti-R4 swi kutanetani. Okay se i mhaka ni twe mi hlamusela na muxaka wa movha lowu a va famba hi wona wu tekiwile movha lowu hikuva i tin'wana ta timovha leti vanhu vo tala va vulaka ku ti tikomba ti kha ti laviwa ngo hi makhamba. Movha a wu tekiwanga wu kumeke nje wu na bullet holes kumbe la ku kombaka ku wu duvulekile la mirini leswi kombaka ku vanhu lava va tiyimisele mpela ku dlaya va nga lava ku teka movha sweswi a ku na lexi xi hi kombaka ku na nchumu lowu nga tekiwa emovheni wa vona. se mi hetsela mi ku yini ka rixaka a swi tiva ku rixaka ri tshoveke timbilu sweswi kambe na n'we tanihi maphorisa mi fanele mi tirha ntirho wa n'we mi ndla vulavisisi mi kota ku khoma laha swi nga kota ku khoma mi tsundzuxa yini ka rixaka loko mi kha mi langutana na ntirho wa muxaka lowu? Hi tsundzuxa ku lava va nga na vuxokoxoko lebyi va nga tshami na byona hi ku swi nge endleki ku na un'wana a nga twa xo karhi kumbe a nga vona xo karhi swi nge endleki hi leswi swi hi endlaku ku hi ri karhi na hina hi tirha ntirho wa hina kambe leswi lava hi khomisana swinene munhu leyi i onhele rixaka so hi nga tshameni na u swi tiva ku u twa van'wani va vulavula hi swin'wana kumbe va lava ku endla swin'wana swa endleka nkarhi wun'wani a hi swi tiva ku nkarhi wun'wani ma nga vona kumbe a va lava van'wani swilo swo fana na sweswiya i swilo leswi hi swi lavaka ku va hi nyika vuxokoxoko lebyi ku karhi hala tlhelo xipano lexiya xi karhi xi ri ku laveni xi ri ku landzeleriseni loko u tshame u twa kumbe ku va na swin'wana ku ri movha lowu va famba hi wona a wu ri wa GD6 wa mhlovo wa kwalala kumbe wa grey lowu a va famba hi wona lowu nga kumeka wa silver grey lowu nga kumeka wu va wu hlaseriwa hi ndlela yeliya hi kombela hambi u swi teka ku i mhaka yitsongo hina leswi tirhisaka swo loko hi kuma vuxokoxoko byitsongo hi byi hlanganisa na byin'wana byi kota ku va byi hi nyika nyika xithombe xo nga va ku ri yini loko hi swi landzelerisa hi tindlela leti nga ta va hi swi landzelerisa swi ta hela swi hi pfuna ku hi hatla hi kuma ku boxeketela na xitsundzuxo xa mhangu leyi. Un'wana i ri ni mi vutisa a ni ku ni heteli brigadier un'wana i ri ni mi vutisa ku ndhawu ya leyi mi nge mhaka leyi endleke kona i ndhawu leyi kumbexani mi nga vulaka ku yona hi vuyona i ndhawu ya swigevenga kumbe swi nga endleka vanhu va lo ta kunene ka ndhawu leyi mi te hi le kwihi a khoko a hi ndhawu leyi i ndlela leya yo suka a Skukuza lava va yi tivaka leyi kongomaku tlhelo ra Hazyview so a hi ndhawu leyi i ndhawu ta le makaya ndhawu ta le Vokok so hambileswi Calcutta ndzhaku a yi ri na xiphiqo xo va yi ri na vugevenga kambe byi vone byi ehla loko ka masiku ndzhaku swa ha fani na nkarhi lowu vanhu lava tikomba ku ri vanhu lava nkarhi wun'wani va suke va ri na kungu leri a va ri na rona ro dlaya leswi nga swi kumisa swona loko hi fika ka ndhawu leyi ku nga humelela mhangu leyi.
nimetwini brigadier a khetsa swinene ku va mi ti nyike nkarhi wa ku bula na hina nhlekani wa siku ra namuntlha siku ra n'wina ri vele rinene ku ya mahlweni inkomo na n'wina mba na siku lerinene xikan'we na vayingiseri va Afrika wa vulavula inkomo i sweswo mingisero Munghana Lonene FM va lava hi bula na vona i brigadier Donald Mdluli kusuka ka ndzawulo ya maphorisa a Mpumalanga va kha va hi nyika xifaniso xa hi laha xiyimo lexi xi nga hi fikisaka papa ra ntima xi nga hi fikisako hi ndlela yaleyo na hina hi vula tani hi ri va ndyangu na maxaka tiyani ka nkarhi lowu tika lowu xikwembu xa swi tiva ku ta va na ku humelela hambi wo swi ndlela xinyamini xihundla xi ta huma siku rin'wana ku tiva mani ka wo nongonoko walowu kumbe yin'wana minongonoko hi nga tlhe hi vuya kwala se hi vulavula hi ku swi humile swi tivekile ku loyi a nga vanga tona mani wa ka mani hi ndlela yeleyo andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ntere hi ta va eka hi languta ku loko mo vona sweswa va operation Shanela leswi va tirhisaka swona va khoma va vuya va ku hi khome ku tlula kolomo ya ka 120 hi siku ra vanhu lava va humaku va nga la tikweni va nga ri na maphepha xivutiso ku loko swo tirhisiwa swi nga hi pfuni ka swiphiqophiqo swo tala leswi hi nga ka swona swiphiqo swa mintirho swiphiqo swa vugevenga sweswo swa ku taniya kun'wana na kun'wana laha mi nga kona hambi hi le Salema hambi hi le kwihi n'wemeri hi ta nghena laha ka hafu ku pela awara ya 12 ku fika le ka awara ya 1 hi le ka 0860002543 un'wana i ri ku na hoyi ka Manghena ku nga ri ka Manghena prasini kambe i ri ku na hoyi hala ka Xikundwa ku na ndhawu yin'wana yi nga na ndhuma swinene va nge hi le Pfalanom va ri ku na hoyi laha Pfalanom ku endleka yini ku endleka ni byeleni hi kota ku tiva hi avelana na rixaka kasi un'wana ntungu wu nga koho hi walowa wo phaphala yo foni ya mina yi ri kwa a yi ri kwa ve ri na swo wu swi tinyike matimba ku vanhu va le ku tekeriweni nhundzu va lo nakanaka se vo tshova vanhu lava kumbe va ndlisa ku yini a hi ku timingisela mina 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela tsundzuka ku hela loko ka vhiki tindlela hinkwato kongoma aka malamulele hi laha swilo swi nga ta va swi ri koho hinkwaswo leswi u nga langutelaka ku va u swi tiva nakona ku fana na wa Pfura Malangavi u ta va u ri kwala ka malamulele nakona ku wa timitsu na wo wu ta va ri kwala ka malamulele se wa swi twa ku helela ka vhiki tindlela hinkwato tikongoma eka malamulele wena u ri yini kwalonga kona 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula na teka riqingho rero kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula se sadek loko mi yingiserile yi le ku kumeni xitshunxo hi maendlela lama ya ku se ku ya va na summit na vo sadek vo lava ku nwa mabyala na va dya na makheke lava naswona mina nchumu lexi va xi endlaka xo sungula loko ku ri ku sadek a endla swilo swo karhi a yi fanele ku ri khale yi teri hey mhaka leyi ya DRC a hi mhaka ya sadek ntsena hi mhaka ya sadek hi mhaka ya East African Community so a hi endleni ku ri hina va sadek na East African Community hi vitana vanhu lava va nga khoma matlhari ku nga vona lava lwaku hi ku a hi teki hi tshama na n'wina marabela M23 tanani hi ku marabela a tele laha lwaku leyi kambe M23 hi vona lavakulu timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula ente hi hi nga kona mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela na wena ku Africa wa vulavula eka ku haxela wona trick sukaleni wa studio 2A hi le Polokwane hi ri na ku pfumela ku ri kwala mu nga kona mi yime kulunga ku lota hi byela timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga kumana tona ku fika laha ka hafu ku bela awara ya 12 kusuka kwalano se hi languta timhaka leti ta va operation Shanela na ku lwisana na ku va ku atikweni ku nga havi na kumbe ku nga fambi kumbe ku nga vi na milawu mhaka leyi ngi lava ku ta twa n'we eka yona hi ndlela yoleyo kambe ya amukeleni mingisero wo sungula nhlekani loyi hi twa ku angula ku yini nhlekani mi amukerile
a ku tikombi ku ri na munhu la swi tikomba u nga ri na munhu la 0860002543 inongonoko Africa wa vulavula un'wana a kha vulavula hi timhaka ta le a Mozambique a kombisa timhaka ta ku kuna ku kombisa ku vilela ku a ku ri na match lowu a wu ri kona wu nga hetelela wu koxa wu endla leswaku maphorisa na vaaki va dodombisana ivi ku hetelela ku va ku koxeka na vutomi ka mhaka yeleyo swin'wana swa swiyimo leswi swi hi nga vulavulaka ku ya emahlweni hi swona hi ndlela yeleyo kambe mhaka yeleyo mingisero mina hi ri 0860002543 hi kota ku va hi twa kasi yin'wana mhaka leyi yi nga koho na muyingiseri a nge te kumbexana yona hi fanele hi vulavula hi yona hi leyi ya ku swi tikomba ongeti vantima va ka hina a ni tivi ku hi nga va hi katsa laya ka leswi hi nge le ku vulavuleni swona swa va Operation Chanela na yini i ri vantima va ka hina hi vona va nge le ku hi xaniseni la Afrika-Dzonga ngopfungopfu lava va nga na swa vona va ri vanhu loko va thoriwa ku nga va ku ri ka security company kumbe ka yini a va hakeriwe nkarhi a ku landzeleliwi milawu ya matirhelo hi ndlela yeleyo a ni tivi ku swi nga va swi ri na ntiyiso ku fika kwihi mi nga mi hlangana na swona kwalano leswi mi yingisela vulaka swona ke vera mi hole nkarhi kumbexani loko ri ku ma hola mali to pfa ti xota kama un'wani a mi tsarisiwi ka UIF sweswo se n'wina mi ri yini 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula a hi mi twenini ku na yeleyo mi nga angula moko yini hi ndlela yeleyo ni ri tindlela timbirhi ntsena leti mi nga ti tirhisaka ya ku sungula i 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela yaleyo hi ta va hi kha hi kota ku twa ku tlhelo ra n'wana ra mhaka ri va ri ngopfungopfu loko hi kha hi languta xiyimo lexi hi vulavulaka xona mi nga tirhisa na X @Africa Munghana yi ta hi pfuna ku va hi kota ku twa ku n'we mi angula mi ku yini eka mhaka leyi hi bulaka ha yoho hi ndlela yaleyo leswiwani swo vula ntsena ku loko mi kha mi tisa tlhelo rin'wana ra mhaka swi ta hetelela swi mi vuyerisa yini ngopfungopfu loko hi kha hi vulavula hi timhaka leti ta vugevenga lebyi hi nge le ku hluphekeni hi byona la tikweni sweswi ni vulaka minkarhi ya ku tala ku vanhu vo tala va ta vulavula hi timhaka ta ku ku na swigevenga ku na yini kambe xivutiso ku ta va ku ri ku loko ku ve ku na swigevenga kumbe ku na vugevenga xana swi nga va swi vula yini hi tlhelo ra timhaka ta ku ngopfungopfu loko ku langutiwe timhaka ta ku un'wana na un'wana ri la hi vugevenga kambe xana swi nga va swi vula ku vanhu hinkwavo i swigevenga ke se swin'wana swa leswi kumbexana hi nga lava ku twa swona kusuka eka wena mi tirhi tindlela tinharhu leti hi nga ti tirhisaka ya ku sungula u hi bela riqingho ka 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 handle ka sweswo u nga tirhisa handle liya ya X @Africa Munghana sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku wena u angula ku yini eka mhaka leyi yi nga eka yona nhlekani lowu mingiseri wa Munghana Lonene FM nga ri khale ta kuma nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we na tatana Hlolani Fanuel Magayisa ivi kusuka kwalano hi kota ku va hi teka riqingho rolero hi languta mapfhumba yo fana na va Operation Chanela mi vona ongeti ya nga pfunake loko yo endliwa masiku hinkwawo ka tindhawu hinkwato ntsavetse ku rin'wana ka ni ta kwala Polokwane loko ni suka laha Giyani ni kuma laha Giyani ku ri na maphorisa va tele ni vona na va Brigadier Rakwana ni vona na va Sergeant Rikotso sweswo swa ku taniya loko ni hindza laha ku ri na maphorisa laha ni kuma laha va nge welcome to Giyani ku ri na xitichi titaxi ti kha ti fika ti chicha van'wana kwalaya van'wana va khandziya ka yin'wana taxi se ni vhe swi vona ku swi nga va swi vula ku titaxi leti a ti lavi ku hundzela kona halaya kun'wana se swi vula ku loko ko ndliwa mapfhumba yalawo ya nga hi pfuna ka swilo swo tala sweswo ku vanhu va le ku yiveriweni kumbe ku na vanhu lava nga la tikweni hi nga va tivi ku va mani va huma kwihi sweswo swa ku taniya sa hi ri teki riqingho rero ka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 kambe sweswi a hi tweni ku mahungu ya misava awara yan'we ta emsekweni nhlekani magayisi hi rito eka lava va ri pfumalaka Africa wa vulavula.
khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. ela nga ko mingsero mena ikuthi 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula ai amna minsene miehleketo hi twa ku mitana tlhelo ri le ku ikaela nguteka mhaka leyi nga ka yona nhlekani lowu hi twa ku impela hi yo ndlela leyi nga tirhisiwaka ku va ku langutiweka ku lwisana na timhaka ta vugevenga la tikweni kumbe ku na yin'wana yo antswa leyi nga yi tirhisaka hi ndlela yeleyo ke kaya mukeleni mingiseri wo sungula hi twa ku angola ku yini nhlekani Enhlekani khalanga mepfukile. epfokele mjani botomeni Epfukile intshani la dlela. enkombo Futhi la kuhlangula leya ingaka yona ya vugevenga ne. yeah Na ti operation channel tinga kona. Lexi ni lava ku xi vula hi lexi ne. Ni tshame ni vula siku rin'wana ku xi lexi xi dlayaku ngopfu i interpretation ya ti rights a tikweni leri nga hanya ka rona. Hi na ti rights tikulu ta kahle ne mara ingaku interpretation yi twisisa ku hambana aka ti rights ingaku ku na munhu loyi a twisisaka ku loko ta nyika xikombiso ta tinhlayo a yi interpretaku hi 1+1 a kuma 2 ivi un'wana a ku 1+1 a kuma 11 ingaku tani hi tiko ha laveka ku kota ku twisisa ku ti rights ta hina ngopfu i ncini crime yes hi endla a tikweni ra hina hina hi vinyi va rona hina vinyi va rona hi tlhe hi va na contribution ya le ka matiko lama maakelana hi mhaka yini hi mhaka ku ti-borders ta hina ti phuwa mo ni nyika xikombiso lexiwani hi nga ti endla ti-operation channel ti hi costa mara munhu la a nga na hava maphepha ivi a fika a khomiwa namuntlha menduku a tlha a kuma ndlela yo kota ku huma kumbe a deportiwa back which is costing us ku va a deportiwa back mara loko ku ri ku ka ha ri na loophole liya ya ku tibodara ta hina ta ha kumeka tirelosi under not if in the positive on the big in the negative positive on the big in the ivi xi hi costa more aka security ya hina mandisisa so xi kahle yes ku hi nga kumeka hi ka hina those things swa ti-operation chanyela mara the final fact i ku prosecution yona yi njhani amakumu or else ti-borders ta hina tona ti yime kwini loko ka ha ri na vugevenga vutete a ku na lomu hi ya kona mandisisa kambe loko kwalani mi nga koho kwalani mi vula kona ntshani loko swiwani ho tikisa voko la ndzeni kwala ka ku langutiwa timhaka ta ku loko va hlangana n'wina kwalano a protein mi fane mi tenga loko va hlangana n'wina kwihi mi tenga hi ti-operation ti tshama ti ri koho a swi nga ta endla ku vanhu lava va twa ku ngeti swa olova ku nghena Afrika-Dzonga va nga ha ngheni hi ku a ni ngo na n'we loko mo swi tiva ku le mi tlulela kona ndzeni ku na timbyana hambi mo vona ku pfulekile mi nge ngheni a ni ri bothete ku na xin'wana a ni ta ka xona a ni la ku xi menxiona ne xa ku ri loko va ri yini ene ni tala ku vula leswi a hi ti-officers hinkwato ti nga corrupt mandisane loko ku ri ku bothete ni ta va ni ri protea ni ta fika ni hlangana na swona mara ni swi ta ku na loophole a swi nge ni chavisi ivi ni ya phinvi ni tlhe ni hlangana the same thing ni va na loophole a swi nge ni chavisi lexi nga ta ni chavisa hi loko nawu milawu ya hina mi kuma ku hi va na system yo kota ku dlaya corruption na ku hi kota ku endla understanding ya ti-rights ku hina vinyi va tiko hi nga kumeki hi ka hi ona last time hi vulavule hi munhu wo yima a tsema bridge vutheka ku hindza vanhu layana ka tsema bridge i right munhu yeleyo it's out of order swilo leswihi mara munhu i ta ku byela ku u n'wi vutisa ku ni na ti-rights a nga le ku twiseni ku ti-rights leti a nga na tona ti-limited ku fika kwini so a swi ri kahle nkarhi wun'wana kumbexani tanihi xitichi hi va na vanhu lava va nga ta fika lava va nga na knowledge ya kota ku va ka hi detaila ti-rights ku xi xa muxaka muni ivi then ku tlhela ku va na system leyi nga ta kota ku cover timhaka ta corruption which is very difficult a tikweni ra hina loko mo langutisa hi minkarhi yo tala a no va na vutivi ngopfu mara information yitsongo ni va ku ri na yona i kuma ku mavonelo mo fika mi kuma vanhu va 10 vo 30 mi kuma mi joyina ka vanhu lava va nga ku tirheni va nga 10 va ri ka system ya le xiphorisa miri wa 10 ku ri na 9 va nga va ndla corruption ma swi vona ku lunga ka n'wina miri wa 10 mi tirheka ka danger mi nga kumeka mi ri ka danger n'wina va nga mi planta va hisa lava it's either you join them
or the other way around, because loko mi nga ndlangi swona swi kumeka hi va na problem. Se question i ku hi laha hi nga ta ku loko a hi kota ku va na ndlela ya kota ku processa that a hi ta va hi ri kahle. Ka hi tla the same operation channel with that. I doubt ku na 100% way of ka vanhu lava va nga ku operate laha hi lava hi nga ta ku hi mpela loko vo fika va ku endla va n'wi vona xibamu xo xi nga ri kahle va ta n'wi hoxa veneni a hi swona. I kona loyi nga ta ku mara ni khome swin'wana a ku tisa ni vona a hoxa xikhwameni ivi ni hindza na xibamu xa kwa xi nga ri xava. mativa loko mbula sweswo operation channel loko mbula sweswo ni tshame ni hindza na kona kun'wana ku ka ku ndliwe road block ya sweswi maphorisa ma swa le magondweni ma kha ma yimisaka timovha ni n'wi vona na loko phorisa ra swa le magondweni ra xisati ri kha ri teka 50 rand sweswo swo ndzi nga ri vo qhavulana so ka movha yin'wani yo basa se ni swi vona ku hileswaku 50 rand ya 50 rand 25 exactly vanhu va Xikwembu no swi ku ndleke ni tshame ni kuva in some stage mikulukumba n'wana a ni endla sweswo hikuva a ga a vone ku ni veke 200 layani a ni offera ku ni ta ku nyika cinci ivi ni ku ni ku cinci mina and a ni fela hi cellphone a ku no mara movha leyi fambaka yona yi connecta a fanele ni ku no ni ve wrong ivi a ku no wo lunghisa ivi ni ku a ni lunghisa and abyongweni bya mina a na ha swi hleketi ku ri a ni yi voni mali liya ni le ka swin'wana swa mehe ivi a kombetela hi voko a tlhela ni offera ku ni ta ku nyika cinci ni ku mi tlhelela ku ni offera cinci se ma swi vona ku hi leswi in the corruption publicly a nga ha ri na mhaka ku munhu loyi ni nga hlangana na yena kumbe xana nga ni hoxa xitokisini kumbe njhani corruption vutisa ya hi dlaya yes hi nga swi endla swa ti-operation chanyela swi to hi khosta loko a hi pfalanga tigepe letiya ti nga tin'wana ngopfungopfu ko swa swa ku swi tiveka ku hayi loko i ta yi hala i ta kuma lava hala vana va antswa lava loko i ta yi hala lava va tirheki se loko ho va hi kha hi hanyisa sweswi hi nge lungi a hi nge lungi ni mi byela ku ka tiko ra hina swi easy vutiphet ku va ni huma I mean ni nghena ka tiko ra hina mara ka man'wani matiko ku nghena hina ha tikeriwa i nge a swi va oloveli a ni swi tivi system leyi va yi tirhisaka yo va ya muxaka munhu last time ni mi nyike xikombiso hi tiko ro fana na Botswana a vutiphet tiko ra chavisa leriya a ni tiva mintoloveti ra ntlangu ni nge ri hanyi mintoloveti ra swi tika ngopfu nemetweli botami khensele tlhelo rero 0860002543 a hi kandziyeni la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona namuntlha hi we mutivi a hi kuti 0860002543 nangona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM a hi amukela n'wana mingiseri lo nhlekani nhlekani khalanga na wengiseri wa Munghana akhensa man akhensa swinene botet hungu leri mi ri vutisa ku yini i hungu ra nkoka swinene ka vanhu va ka hina ku va fanele va tiva ku swilo swi endliwa hi maphorisa rhandzeni swa tirha kumbe tirhi na mara sweswiwani loko mo huma mi ya laha handle mi ya vutisa vanhu va 10 va 8 va ta mi byela ku a swi tirhi hi mhaka ya ku yini hi mhaka ya ku vanhu va xiphorisa xa ka hina sweswiwani sweswi va swi endlaku va swi endlela ntsena for statistics statistician vanhu lavaya sweswi na ka ha ri maphorisa i vanhu vo hlaya tinhlayelo ku loko ku fika kotara yo karhi ti-operation xanyela ti-operation vuyamthetho tingani hi khomi vanhu vangani ka vanhu lava nga khomiwa hinkwavo loko mo ya vutisa mita ku na va helele kwihi hinkwavo va le handle va le ku fambeleni va right vanhu lavaya mara ti-statistics ti yini le palamende hi mhaka ya ku yini va hansi ka pressure ya ti-politicians ku mi fanele mi nyika ti-statistics ta ku mi yini vanhu lava nga pfula ti-case sweswiwani botet 8 out of 10 va ta mi byela ku ti-case ta vona a ti lwanga nchumu hambi sweswi va nga fika va vulavula va pfula case va ta va vulavula ni suspect leswi nga kona ka maphorisa i ku tsala statistics ntsene ku hi le ku kotara ya so hi pfuleriwe ti-case ta vanhu vo yiva ku deputy minister kumbe minister mi n'wi kuma nkarhi wun'wanyana a nyika malamulelo ku ya xixa ka malamulelo xi na ti-case to tala ngopfu ta vanhu lava va pfinyiwaka ta vanhu lava va fayeriwaka tiyindlu a swi vona ku hi mhaka ya ku
va endli maphorisa ti-statistician va teka statistics ntsena na swi lava ku lexi tirhaka ka xiphorisa na swi lava ku mi kaneta tanihi sweswi ni nga duma ku na kaneta kambe la ka xiyimo lexi a ni le ka xiyimo xa ka xo mi kaneta hi ku va swi kota ku ni yimisa hambi ma ri phorisa ya swe le magondweni va swi kota ku ni yimisa va nga ndli nchumu ka movha wa mina va ni kombela layisense va tsala laha ka clipboard leyi va ku va ri ka yona ku va yimise movha ta 10 mara va kha va nga ni pfunanga hi nchumu vo lo ni hetela nkarhi sweswiyani ka vona i-statistics xa ku loko va ya submita ka n'hweti u endle yini ve ri ni yimise timovha ta 10 se leswi a mi swi vona ku swi endleka laha patwini laya i ti-multidisciplinary team swi vula ku ku va le endleleni i-road traffic management act na provincial traffic police ku nga municipal traffic police a ma ha yi khomangi kahle foni ya n'wina a ma ha yi khomangi kahle foni ya n'wina ma ha twala kumbexani network a ni tivi ku fika kun'wana se mi nga ha twali kahle kambe hambi swi ri tani hi tsana a ni vula ku ti-multidisciplinary team swi va swi endlaka swi vula ku i vanhu va i ti-traffic police ta province i ti-traffic police ta national i maphorisa i ti-municipal police officers loko u kawutexi ku na ti-traffic wardens ma swi vona swi vula ku loko ku langutisa ku ti-operation mi nga ti endla mi hlangana na van'wanyana ku kombela ku ku na cooperation i tingani nakona loko mi tetonisha ku nghena na ti-CPF loko nga lava ti-CPF va yina va yini kwalaho va fana nghena na nkarhi lowu vulavula ku yona ma swi vona nemetweni loko mina swo swi vulavula ku van'wana boke ni victim ya pfula ti-case to fana focus a ndla ka va ri 2-3 weeks ku yi fana ku ri na vukanyi byi eka nkarhi na byona kambe manyeko hinkwaswo swo fana kona swi endla nemetweni boto mena riqingho rero ra ha ri kahle a ni swi tivi ku fike ku cinca yini kambe hambi swi ri tani hi khensile tlhelo rero i 15 awara yan'we i mahungu ya misava a hi mi tweneni va ka hina hi le ka 0860002543 un'wana mi hi tsundzukini namuntlha ka TikTok ni mi tsundzukini namuntlha ka TikTok ku hayi a hi fambeni swin'we hi kota ku lavula hi twa kun'we mi ri yini kwalomu nga va ku mi ri koho hi le xiyimo va ka hina ku na ti-operation xanela ta ku lwisana na vugevenga nkulukumba hi loyi i ri mhaka yikulu la ku va ku ri tinhlayanhlayo a ko va ku ri mhaka ya ku la ku pfuna kumbe ku la ku vuyelerisa kumbe yini ku humelela tanihi hi rixaka hi ndlela leyo n'we mi ri yini hi ndlela a ni kumbexana ku ta ku ri na un'wana la kambe ku na munhu la kambe 0860002543 a hi ku tumikisela wa mina ku n'wangulo wa wena u ri yini un'wana hi loyi nhlekani botpet a he papa mi dume kahle na i dzumbi hi thewukerile papa nkomo leswa tixanyela leswiwani mina ni vona nga ku swi nga pfuna ngopfu loko ku ri ku lava va maphorisa loko ku ri ku va kha va tirha va tirhisa strategic lexi landzelaka lava nga ta va yime kona loko va yime ku fana na lawani hala about vo 2 kilometers ku va na van'wanyana lava nga ta pfala ku ri loko se va sala va nghena ndhawu liya va vona ku ri lava van'wanyana loko va ku jikeni va kota ku swi vona ku ri loyiwani ku na leswi a swi xavaka loko swin'wanyana leswi nga kona na hina maphorisa loko hi ri ntirhweni hi tshika ku humesa xihundla hi byela swigevenga ku ri namuntlha mi ngati hi kona ni mi ta na mhaka yo chavisa phela kwalano mi hehla ku yini mi hehla ku maphorisa van'wana va maphorisa va swi kota ku hlevela swigevenga ku hala va pfarini namuntlha hi yo ntiyiso leyikulukumba leyo botpet a ni wa swi tiva ku ri xigevenga xexiyana yena i dya hi xona ene i dya na xona so loko ku pfariwile hala ko karhi wa yima khoneni ku ri namuntlha ngati hala hi kona mo swi hleketelela swi sweswo phela mi le ku va onheni mavito a ni swi hleketeleli na swi tiva hi ku za ni ze ni tirha ka tindzawulo teto hi ku hambanana he vana swin'wanyana se ivi hi ya le tibodareni botpet ya a tibodareni ku na tikhoriya leti khoriyaku vanhu from amatikweni yo hambanana ti kha ti va yisa kwele joni leyi vanhu va lava va hakeli la ndleleni va hakela
ti-driver loko va fika le va nga ta va chichiwa kona va lava va rhwalaku va swi tiva va vitana ku ri i ti-broad forward loko mi fika mi yimisa movha yaleyo i ta mi byela ku ri officer aya a ku lunghi nchumu lawani mara ni ta ku zamanyana na mina hi ku ni ta va ni kha ni twa torha ni kha ni twa ndlala ni ta lava ku zamiwa ku ri mi lava ku zamiwa hi le ringeni a ma holi la mi tirha kona mi tirhela mahala la Afrika-Dzonga a yi tirheli mahala bo phetani se manjheni vukungundwa leswi byi mile timitsi byi mile timitsi hi ndlela leyo a swi nga pfuki swi herile na siku na rin'we hi ta tshama hi kha hi rila hi ku tiministara ti-president ta swi kota ku ri a famba a pfala tibodareti hinkwato a ri yexe ku ri hina hi kona maphorisa na masocha hi nga ku tirheni na tibodareni hi kha hi nga tirhi ene swin'wana lexi nga kona vona va lava va nga kwele tibodareni loko va khoma vanhu munhu va khomiwa hi van'wanyana lava va nga ku tirheni loko a va khoma va nyiketa van'wanyana ku va depota le va fika va va teka mali va va tshika vanhu lava va nga ha va yisi le va fanela ku va yisiwa kona ku ri tiko lera hina ri famba kahle swi lava ku ri hina loko hi khoma vanhu valavo tiko rin'wana na rin'wanyani ri hi nyika mali yo depota vanhu lava hi ku swi fana no va hi kha hi endla noto hi khoma vanhu a joni hi va rhwala hi tibazi kumbe hi tibazi hi kha hi tlula ti-toll gate to tala va rhange va pfaleriwa masiku mambirhi manharhu va kha va dya loko va fika le bodareni i xa mundzuku va tlhela va khoriwa futhi va tlhelela ndzhaku nemetweni inkomo botete a hi xumeni inkomo papa hi leswaku va kha ku huwisiwa mali mani ni vula ku loko va rhwariwa va yisiwa bodareni loko va fika bodareni wehli teka mali yin'wana va vuya futhi haleni hayi man sweswo mingiselo mnghana lona NFM komba ndlela nakona ku Afrika wa vulavula kha ku haxela wona T kusuka haleni a studio 2A hi le Polokwane namuntlha ku ri Ravumune siku ra vutsevu ra n'hweti leyi Nyenyankulu lembe ra 2025 mina ni khalanga Pat Mathebu la amukele n'wana mingiseri hi twa ku ye angula ku yini ni ta bula na mbulavuleri kusuka ka ndawulo leya ya timhaka ta ntirhisano wa timhaka ta matiko mambe ndawulo leya hi ta va kha hi bula na vona hi twa ku va ri yini vona hi timhaka letu mavandla mataya ma vulavula ma yimela tiko kumbe a swi va hlamarisike loko mavandla yo fana ma Democratic Alliance ya America va ku yini ka a working visit yi va yi kha yi ti vulavulela hi n'winyi kumbe yi va yi kha yi vulavulela hinake tanihi maAfrika-Dzonga tanihi leswi DA yi nga xiphemu xa GNU n'we tanihi vaaki mi ri yini loko xiyimo xi te tani na n'we swirho swa DA hi swo mi lavaka swo vhela se i mhaka leyi nga ta va yi kha yi bula hi yona hi ta tlhela nyika na muhleri nkarhi hi ndlela yaleyo hi afukubile awara ya 13 hi la se hi nga ta vulavula hi timhaka ta vukungundwani hi nghene njhani ka timhaka ta vukungundwani hi ta huma ke tanihi tiko eko hi vula masiku na minkarhi hi ku loko munhu a endla vukungundwani i ri ina connection weriye a hi amukeleni un'wana mingiseri loni hlekani khalanga mpfukile papa mina hi pfukile n'wina minjhani bote hayi pfukile mana mina xikalavito enkomo xikalavito khalanga ka leya operation chanyele lewani hey ya tika swinene ngopfu hi ku vona vanhu lava nge le ku tirheni ka operation chanyele hi vona va tlhela ku va tivisa swigevenga ku ri hayi hi le ndhawini ya so namuntlha hi pfarile mi nga ti va lemukisa kambe mi swi kuma ku sweswo phela n'we mo va ku va hehleni mi vumbhoni byako byi le kwihi sweswo mi swi tivela ku ni nyikeni vumbhoni ku mi swi tivela ku vandla sweswo ni mi nyika vumbhoni ni byeleni ku loko n'wina n'wina mi yini ka okay n'wina mi phorisa kumbe mi xigevenga hiko swi vula ku loko mi ri phorisa swi vula ku mi byela swigevenga loko ku ri ku mi xigevenga swi vula ku mi byeriwa hi phorisa hi swo mi nga mi ri na vumbhoni hi sweswo xivutiso xo swi tika ngopfu khalanga ali mi endla ku ta mu lemukisa ku a hi nga hundzi kahle mara va nga tisi maveriveri vulavulani leswi mi swi tivaku kumbe leswi mi swi hleketaku hayi ku mi ku va byela swigevenga mi ri hava vumbhoni ma swi vona ku sweswo swi va ku fana va lava va nga huma va vurile va ku va byela swigevenga ivi ni ku mi swi tivela ku va ku ni tirhe koho se swi vula ku va byela swigevenga va ri phorisa n'we mi swi tivela ku
khalanga mina na swi xivutiso xexo xa tika tani mi hlamusela humelani ya mahlweni xa tika xivutiso xexo khalanga yanani mahlweni mi yingiserini ene kambe bona vanhu lavo huma ahandle ve le matikweni le handle lava nge le ku busy va nga le ku khomiweni la va khomiwa mindzuku va tlhela va pfuka va vuya and then leswi nga kona va na ti-WhatsApp group vanhu lavawani loko ku pfariwile operation chanyele ivi wun'wana a hindza hi laka ku ri a yi vona va tivisana ka group ivi va chavela ndhawu yaleyo a va ha tlangeli ka yona lava nga ta va kha va khomiwa hi lava nga ta va ka ri na vumbhoni ku ri endhawini ya sweswo ku hi ndlela leyiwani lava nga ri ku kona ka WhatsApp group lava nga ri kona ka WhatsApp group va tivisana ku namuntlha mi nga fambi ndlela leyiwani ku bihile se loko ko tshama ku bihile tiko hinkwaro kumbexani hi nga humelela ka xiyimo lexi a mi swi voni ku tshama ku bihile loko va ku i Golden Highway ku bihile Soweto Highway ku bihile Winnie Mandela Drive ku bihile loko ko tshama ku nga endlisa sweswo swi nga vhe swi hi pfuna ku va hi hetelela hi humelela ka xiyimo lexi a swi nga hi pfuni kambe khalanga va na WhatsApp group va na timali to karhi leti va ti humesaka hi vhiki va twanana ku loko munhu wo karhi a va khomuni a foni va kota ku va teka mali leyi va hi hlengeletaka va va humesana hi yona ni na vumbhoni bya swona munghana wa mina va swi endla sweswo ni swi lavaka sweswi ku na mali yo karhi leyi va yi humesaka hi vhiki loko ku ri ku mina ni ta va ni kha ni huma handle ivi ni khomiwa sweswi ni kota ku tivisa le group ni ku mina ni khomiweni ku na munhu wa kona la khomaka mali va kota ku teka mali va ta ni humesa va mu humesa njhani ku tolo ni kha ni bula na brigade ya Mashava lava ku i tolo kumbe tolweni na ha swi tsundzuki va ku loko munhu a khomiwa a kumeka ku i la tikweni swi nga ri nawini a ku na bail a ku na nchumu leyi mali va yi humesaka yi va yi ri yo endla yini khalanga a yi ti ta humesiwa straight kona leyi mi nga ta mi khomimisiwa kona ku va ha mi holdini munhu wa fona va ta mi teka kona mi nga ta va mi ri kona xin'wanyana loko mi ku va holdile wa fona va ta humesa va nyika mali yala nga ta va n'wi khomini a ni ku na la nga ta va n'wi khomini va nyika yena a tlhela va tshunxiwa vafana va swi tiva ku va swi endlisa kuyini a swi nga heli leswi khalanga swi le ku tikeni ngopfu and swin'wanyana kambe khalanga nawu wa hina a ni ta ku ri nawu wa hina wu borile ni ta ku ri nawu wa hina wu njhani mina khalanga sweswi ni tikuma ku ti-right ta ku ri ringani ya xava rafula axopeni rafula leyi ma ha ku heta ku ta hi vutisa ku ri rafula i yini ni kota ku ya ni ya xava xibalesa leswi na maphorisa va nga ri ku na xona hi fika njhani kwalano hi fika njhani ta xavisiwa xopeni ni nga yi kuna rafula n'wina sweswi kambe ni loko i xava i ri na i kuma langsesa swona mi kuma langsesa ivi vona va swi kota ku va endla vugevenga va ta mi tekela va va ya endla vugevenga hi yona lava va nga le ku endleka ka vugevenga hi tirafula va tikuma kwihi se mi ringanyeta ku yini na ku lwisana na vugevenga na hinkwaswo leswi ku fanele ku nga ha xavisiwi tirayifula ti nga ha xavisiwi na tona tirafula ti kumana na tirafula a ti fambi hi vanhu va xiphorisa ni nga ni xiphorisa va ta ni ata thola maphorisa lava tlhariheli va swi tiva mipfumalo ya swibamu leswiwani hambi ma ripota sweswi mi ku ve ri kwihi ku le ku boheni ka yini va twa sound ya xibamu lexi va xi ta ku xibamu lexiwani a hi na xona a va ngeti va tata loko se swi hindzile mi nga ya n'wina mi khomixini xitanana vona va khomixini xikulukumba mi yalwa hi yini mi ri va twa ku yini ku va ku hey AK47 loko va twa ku gupu va ku halisa hi na xona lexi ku ta ku va na problem a va ngeyi va ta ku ndzhaka karhi loko se ku hwihi kona va tsutsuma famba lava va fambeni number 20 danki khalanga 0860002543 na leswi hi nga swi pfumeleli ku la maveriveri hayi munhu a nge tata vulavula maveriveri hayi ku fanele ku va na vumbhoni kambe mi swi ri tano a hi amukeleni n'wana mingiserelo nhlekani a ku na munhu laha 0860002543 nsala leti mina timbirhi ya mahungu ya misava ya awura yan'we ivi kusuka kwalano hi ta va hi kha hi teka ku na nkulukumba phiri lava hi nga ta bula na vona kusuka ka ndhawu leya timhaka ta matiko mambe ivi hi tlhe hi bula na mhleri ku nga good enough Mashego hi ta bula na vona hi ndlela yaleyo se hi twa ku kahle timhaka leti D8 ti ndlaku i matimu kumbe khale swi ri kona ke kambe n'wana mingiserelo nhlekani enhlekani mi amukerile ka munghana lonene hayi khalanga minjhani epfokeli minjhani n'wana epfukini mirini n'wana khalanga leya operation chanyela vo lata ku maphorisa ma tsaka hikuva a ku na lexi va nga ta xi endla hi ku a kha ha swi vona kwalaho na loko ku ri hi ku mi ta lava vumbhoni bya swona
la swo ka swi nga koteki ku ni nga mi nyiketa vumbhoni mara maphorisa loko va tela vanhu lavaya va swi kota ku fika va va teka a ni va na saluni la ku fana kwala kha Gauteng va va teka na mpundzi va vona va jikise kwi charge ya kona ku va ku ri va va teka ku yini va va teka ku a va na maphepha kumbe va va teka ku yini va ku a va na maphepha mara ri nge se pele ta va ri kona ku va ku endleke yini so u vola ta ku maphorisa va kuma swo dya ntsena a ku na swin'wana vo endla ku maphorisa va kuma ku lera ku loko landa mukhomishinara sweswi hi bula na vona la moyeni Tshungu Mtombeni va nga tsaka loko vo twa n'wina mi ku swilo leswi a swi pfuni nchumu ve nge tsaka ni ta va ni khani va le ku va poyileni sweswiwani ve nge tsaka ve nge tsaka hikokwalaho ka yini mi langa ku va poyila a mo langa ku va poyila ko va ntiyiso swi ngo twala ku ri no va poyila hi ku ya hi vona va nga vurisa sweswo ku nga twala ku nga ku ri na va poyila mara ntiyiso wa helele ku vanhu lava va teka va famba na vona loko ri pela va vuya va fika va niketa mali mi nga ni vutisa swa vumbhoni mara mali va yi teka ni ta mbutisa ku n'wina mi swi kuma kwihi sweswo mi va mi ri tlhelo va tlhelo va kha va teka ku endleka la ni tshama kona ku na vanhu lava va nga hira la ni tshama kona va ta va teka va na tisaluni va na tisaluni va ta va teka ivi ku ta owner ya saluni ivi aku munhu loyi aku hava n'wi tekini va maphorisa me le Silverton hayi ta va landa va ta n'wi fonela va ku hayi hi lava hina vona laha yo yima ivi va va landa tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula loko hi ta ka nhlokomhaka botset ya le ya tilayisense botset a hi mhaka ngopfu ya a ni swo tala va lumbeta mabyala na yini na ku hi tikumisa ku yini tilayisense mativa botset ni vulavula swona mina ni vulavulaka sweswi ni yo yi xava mina layisense ni yi xave hi ndlela leyi ni ye a testing kambirhi ro sungula loko ni feyila ni feyirise hi ku va ni nga humesanga nchumu ivi a tlhe a ni byela kwala ka driving school leyi a va nga ni testisa hi yona ku hayi ku a humesanga nchumu a wu nga ta pala ni tlhelela futhi ra vumbirhi ni to ka ni nga vuli vito ra station loko ni tlhelela ra vumbirhi ni ku hayi ni nge dizi ku na swi kota ku driver swilo swa mina hinkwaswo swi famba kahle loko ni ku na khandziya step hill laha Botsete loko ni hetini swilo swa mina hinkwaswo loko ni chika va ku i feyerini ku ni feyerise yini a ku loko i khandziya step hill a wu langutangi xivoni xa ka leha hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ente yitso mixero mkena lona FM yo mhaka hi rambe enkulukumba Crispin Perry lava va nga ta kha bula na yena kusukela ka ndhawu leya ya timhaka ta matiko mambe ntirhisano wo walowo hi ndlela yeleyo lava nga ta hi byela ku matitwelo ya vo hi wahi ku na ku vulavula ku tala loko ku nga vangiwa endzhaku loko ku tiveke leswaku va vandla ra Democratic Alliance va vhakile va vhakela ka tindhawu to fana na le America endzhaku ka loko mi ta tsundzuka va AfriForum na Solidarity na vo va yili hi ndlela yeleyo xana swi nga va swi vula yini hi ndzawulo ya vo va vona yini kumbe swilo leswiwani a hi mihlolo swa ndleka ku endleka yini ke Phiri nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani khalangi koma a khensa swinene Phiri mani loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowu timhaka leti ti nga mahungwini swinene ku vulavuriwaka ngopfu hi toho ta rendzo ra Democratic Alliance ku xikombiso ka matiko ra America swi twala ongeti van'wani va twala ongeti va ri i mihlolo a swi nga si tshama swi endleka n'wina tanihi ndzawulo mi vona yini no swo a hi mihlolo swa endleka swa ku vandla ro karhi ri ya ka government n'wanyana va ya vonisa na leswi va vonisaka na swo hi matihlo la vandla loro karhi so swi endleke tani ma leswi swi nga hi khomangi kahle loko va ku va ye laha va ya pfuna South Africa swa ku tiko ra hi swa ku va yi veka hi xilungu va ri to strengthen bilateral relations kwalano ke hi vona ku no a va tikali kahle a va na mandate yo tani va nga ya va pfuxelana va langutisa timhaka ta laha South Africa va bula hi to hi ndlela leyi va vonaka yo so swa endlakala mara swa ku va ya ku strengthening ka ti-bilateral relations kwalano hi laha hi veka kunenge ko hikwaro a yi khona kwalano a hi mandate ya vona kambe loko mi ku a hi mandate ya vona i mhaka ya yini i mhaka ya ku
swi na ntirho swi na ndzawulo yo karhi leyi swi endlaka kumbe ku na swin'wana ku hundza kwalaho hikuva a ni va nga vula va ku na hina hi xiphemu xa mfumo lowu Afrika-Dzonga. Loko a hi langute kwalano ka swiphemu swa Afrika-Dzonga impela vo va koka GNU as a political party mara a swi vuli swona swa ku leswi va nga ka GNU va na ti-powers ta ku yimelela government yo n'wini ya tiyimelela and then yimisiwa i representwa hi President Ramaphosa, i representwa hi Minister Namuna loko swi fika ka timhaka ta foreign policy. A swi endleki swa ku va na IFP, so for example i tikuma ri Kenya loko mi yi vona hi ri so na hi government, our government i ti-official leti nga appointiwa hi president swa ku va yisa lava hi vo va yimelaka ka timhaka to karhi. So a political party vanhu ra tipolotiki a yi yimeli tiko, yi yimela vanhu lava va sapotaka vanhu la rero ntsena. Ene loko hi languta section 231 ya constitution ya vula swa ku only the executive can bind the country on international agreements and international affairs. So ni now swi tani swa ku fanele ku yima ti-official ta government, not n'wana la lava ku yimelela government. Ku ve na ku tshembisa kusuka ka president leswaku Afrika-Dzonga yi ta rhumela vurhumiwa ka matiko yo hambanahambana ku katsa na le Amerika ku ya vulavula hi laha tiko ri fambaka kona, milawu leyi yi nga kona tikweni hi ndlela yaleyo. Lava va DA a va ta va xiphemu kumbe i xiphemu xa vurhumiwa lebyiwani kumbe va vone ku a va nga katsiwi se va ku na hina swantswa hi teka ra hina rendo? Ni nge vulavuli leswaku va yi vone hi ndlela yihi mara leswi ni nga vula swa ku president loko a vula tani a nga appointa un'wana na un'wanyana loyi a vonaka swa ku munhu loyi i ta yingiseriwa loko a fikele kumbe i ta hi yimelaka kahle. Swi nga endleka for example a ku i nge hi teka n'we kwalano ka Munghana Lowunene hi mhaka ti-expertise ta n'we leti lavekaka kwalano. Mi ya yimela government mi rhume hi ye mara hi ye a vulaka swa ku ni rhuma vanhu vo karhi hi mhaka ya swiphemu swi tile swi endlakala swa ku impela ke sometimes ti-representatives ta government ku nga ri tona leti directly leti ti nga electiwa but va famba ni papila leswaku ni huma South Africa hi le papila ra president wa hina i lava swa ku ni representa country kumbe hi mi byela swo karhi. Ku ve n'we tanihi ndzawulo swi mi kavanyeta ku fika kwihi matirhelo ya muxaka lowuwani ka mintirho wa n'wina wa siku na siku kumbe swa mi pfuna kumbe swa mi onhela? So swi tiva na hi government a hlangana na vanhu va matiko van'wanyana that are not necessarily vanhu va government. I mean it's not uncommon but leswi swi bohaku leswi swa important i messaging leyi va yisaka ene loko mi languta messaging leya DA va nga yisa laha va pfumela for the first time swa ku foreign policy ya i non-aligned and i langutela ti-interest ta South Africa. For the first time nga ku DA a pfumelana na ka foreign policy. Masiku man'wanyana a va nga vuli tani a va vula swa ku tiva hi vona. So swi va vula leswaku no loko mi languta South Africa hi le foreign policy ya kona mi fanele mi yi languta hi ndlela leyi. So sweswo swi tikomba swa ku impela nga ke messaging ya vo a yi ri positive but na vo matiko lawan'wanyana loko va engage na va vita ti-non-state actors va swi tiva swa ku a yi official position ya government va fanele va yi languta hi ndlela ya suspicion nyana information leyi va yi kumaka ka vanhu lava swa ku okay at the end of the day a yi official information loko lava official information fanele hi lavula na government. So loko swi ndlise leswi tanihi ndzawulo ku na leswi mi nga ta swi endla mi nge le ku swi endleni hi mhaka leyi? No like I say swa ku a hi mihlolo yo karhi swa ku vanhu va hlangane na ti-government tin'wanyana but na ambassador la wa vulavula na vanhu lava va fanele a vulavulaka na vona and wa yi veka position ya government so until hi rhumele delegation ya hele a official ntirho u ya mahlweni na ambassador wa
se swi vula ku leswi va DA va nga swi endla va lo swi endla en'we mo nyika tlhelo ra n'wina kambe a ku na ku mi ta ku hey swi ta vula ku se swi ta lava ku va vitaniwa va ta hlamusela ku hikokwalaho ka a swi fikangi kwalano a swi fikangi kwalano na vandla ra ANC ya hlangana na matiko man'wanyana a hi va viti ku endla yini manjeni a hi wina government mavandla matiko man'wanyana Julius Malema wa ya Kenya a ya hlangana na vanhu va le Kenya a swi vuli swona swa ku va yimela government tatana Phiri Cancel swinene ku va mi tinyike nkarhi wa ku bula na hina siku ra n'wina ri vile rinene ku ya mahlweni inkomo basha I can't nkulukumba Phiri Crispin Phiri lava va vulavula na hina eka nhlekani lowu hi lava ku twa ku Mashego vo va ri yini timhaka leti ti tlhelo ra vona ra vuhleri ndlela yoyole makumeviri timinete ntsena yi beli awara ya 14 ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makoma le ka kwa xela wona twi itsonga xa nhlawulo kusasuna nhlekani ka we na valanga kwala tlhelo ka we a hi mahlweni nongonoko i nomboro ya le ya ntolovelo ya 0860002543 ti voice note leti mi nga chavi na tona la ta mitlangela tona ni mi twisa ku van'wana va angula va ku yini kambe ha vutisa xivutiso ku xana ku ta va na siku leri tana Afrika-Dzonga hi nga ta tshama hi ku se timhaka ta vukungundwani ti herile swi nga endleka kambe swi ta lava ku sungula wena swi ta lava ku sungula wena hi ku loko wena wo ku nga sunguli ti ta heta hi mani i mani a nga ta heta vukungundwani loko wehe kwala u nga koho u nga sunguli swi lava ku va na munhu wo sungula leswaku hi kota ku twa ku xiyimo xi ri yini good enough Mashego yime ku lunga ku lota bula na hina hi yo mhaka hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Mashego nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM enhlekani brapet na vayingiseri va Munghana Lonene van'wani va na ku hlamala ka leswi swi nga humelela loko vandla ra Democratic Alliance ri landzelela minkondo ya AfriForum na Solidarity va ya America kambe loko hi ka hi bula na tatana Phiri ve ra hi mihlolo swi swa muxaka walowo n'wina hi tlhelo ra tipolitiki mi le ku voneni ka yini la ya brapet sweswi ku laveka hi twisisa ku ri ambassador wa khale wa America Brigetti I'm sure so fambile sweswi se u tlhelele ndzhaku America so vanhu va ku tala va ta tsundzuka ku ri le wa ku vulavula hi mhaka ya Lady R ku ri ku na sikepe xin'wana va ku Lady R xi fika xi khome swin'wanyana la Afrika-Dzonga so sweswi ku laveka ku va na ambassador lamuntshwa la Afrika-Dzonga la ta humaka ka Trump munhu lowu va vulavulaka ngopfu ku ri ku ta ye kwala kumbe lowa ku ri va lava ku ta ye i Joel Pollak so vhiki leri hundzeke hi swi vonile ku ri AfriForum nkarhi loyi va ri le Washington DC a va na ye Joel Pollak i munhu wa ku ri u tirhisana na voho u lava ku vulavula leswi swi vulavulaka so Joel Pollak nkarhi loyi a ri la Afrika-Dzonga a ri munhu wa ku ri a tirhisana kahle na Democratic Alliance munhu wa ku ri wa la Afrika-Dzonga va ku i South African American so sweswi u le America a swi endlekangi ku ri a ta la Afrika-Dzonga a ta va ambassador America leswi swi ku byela ku ri DA loko va famba le na voho va lava ku va na meeting na yena loko a ri le kumbe va lava ku n'wi byela ku ri loko a ta la u fanele a endla yini mara so a swi hlamarisi ku ri va fambe le i ku ri kambe a ri la Joel Pollak a va ta famba ka embassy America la Pitori va ta vulavula na yena koho kwale se swi vula ku yini hi timhaka ta hina tanihi Afrika-Dzonga ku van'wani va vulavula ku ongete ku ndleka leswiya swa ku the center cannot hold all things fall apart un'wana ya hala ya vula leswi un'wana ya hala ya vula leswiya leswi swi tikomba ku ri valungu va la Afrika-Dzonga i nkarhi leyo Mandela leswi a va swi endla swa ku komba ku ri va fambisana na mfumo wa vanhu va ntima a ku nga ri ntiyiso ku sungula Mandela u vulavule ngopfu i mhaka ya va ku i reconciliation ku ri ku laveka vanhu va la Afrika-Dzonga va hanya xikan'we so leswi swa byela ku ri a va nga swi lava a va zanga va sungule va lave ku ri va ta hanya kahle ku fana na vanhu va ntima a va lava ku va valungu that's why sweswi loko ku sungula ku khoma munhu wa ku fana na Trump ku ri vulavula ngopfu tipolitiki ta ku fana na leta ta Ginter Blanche u vulavula ngopfu tipolitiki ta ku fana ta Ginter Blanche
ya swivona ku ri va ku fana va AfriForum se va ya le va ta reporta ku ri vanhu va ntima va la Afrika-Dzonga va endla swilo so i ku ri a va zanga ku sungula hi 1994 va accepta ku ri va nga khomiwi munhu wa ntima vo vhele vanhu va ku ri va byele ku ri leswi va lavaka so i ku ri ku khoma valungu that's why sweswi loko va lava ku reporta swilo swa ku fana na Expropriation Act swa ku fana na wa expropriation na wa national health va famba ka valungu a va fambi va ya China va ta reporta ko kumbe Russia va le America so swi komba ku ri a va zanga va accepta ku ri vanhu va ntima va khomela Afrika-Dzonga and a va timiselanga ku accepta ku ri ku ta va na mfumo wa vanhu va ntima se swi vula yini hi tlhelo ra hina tanihi Afrika-Dzonga loko swi ta ka timhaka ta xidemokirasi na ku tiya kumbe ku ka xi nga tiyangi loko swiyimo xi kha xi tani kumbe xani hi tlhe hi langutana yo GNU a swi khumbi GNU a swi vuli ku ka yi nga tiyangi na xidemokirasi hi ku angarhela GNU a yi tiyanga brapet i ku ri vanhu lava ngheneke ka GNU va nghene ka GNU i mhaka ku ri a va lavi ku nghena MK party na EFF so hi leswi vulavuleke i McKenzie ku ri leswi endlaka ku ri GNU yi nga heli sweswi i ku ri lava ku ri va le ka GNU va zonde ngopfu lava ku ri va le handle ka GNU so i mhaka ku ri va le ndzeni na va handle a va swi koti ku tirhisana kahle so mara vo a va rhandzani le ka GNU so mara leswi swi vulavula mhaka yin'wana ngopfungopfu i mhaka ya Democratic Alliance i ku ri AfriForum na Solidarity munhu a nga twisa ku ri i ti-lobby group a ku na munhu loko ri va hlawurile ta ku mi hlawuriwile mi campaignile so i vanhu va ku ri ti-lobby group na vanhu lava tirhaka na vo so loko va famba va ya tindhawini ta ku fana na America va nga vulavula ku ri no hina i rhume i vanhu va hina i rhumiwile i malunga ya hina mara swilo swa ku fana na DA vanhu va ku fana na DA i vanhu ra ku ri campaignile ku na vanhu lako va ri hlawurile so sweswi a ku na munhu la tivaka ku ri loko va le America va ta hlangana na mani kumbe va vhakaxa kumbe va thola kumbe yini ku ri va kume mandate ka mani leswi va ta swi vulavulaka le i swilo swa njhani i leswi swi kombaka ku ri DA i vandla ra valungu i ku ri a yi twanga vanhu va ku ri i malunga DA a ku ri i vanhu vantima va ku nona yina va nyika mandate a ni voni ku ri munhu wa ku fana na Khwarube kumbe na mani malungu va nga byela DA ku ri no famba u ta reporta mfumo wa vanhu vantima le ka mfumo wa valungu so swi tikomba ku ri DA ina vanhu va ku ri va ta ku i vanhu vantima i vanhu va DA mara DA yo leswi yimeleke so yimele timhaka kumbe swilungu va ku interest ta valungu a yimelanga ti-interest ta vanhu va la Afrika-Dzonga ku ri loko u yimele ti-interest ta vanhu va la Afrika-Dzonga u nge fambi u ya ka tiko rin'wanyana va byela ku ri tisane ti-sanction ka vanhu lava se swi vula yini ka vumundzuku bya roho vandla leri ngopfungopfu loko ri ku verila ku langutela ku kula eka vantima lava ku nga vo va nga tala atikweni DA loko u languta nthawulo lowu hundzeke wa 2024 a yi kulanga national a yi kulanga ene mavandla ku fana na ANC ya nga vulavula ku ri a vaviseke ngopfu hi mhaka ku ri ku ve na va MK party na man'wanyana DA yi nge ku byeli ku ri ku endleke yini ku ri i nga kuli i nga swi koti ku kula ene yi nge vulavula hi mhaka ya Mashava ku ri Mashava na vo Mayimani va teke vanhu va ku ri vhele a va ri vanhu vantima a va nga tshamile ka DA so mara leswi swi tikomba ku ri DA i vonile ku ri ku na void Rapet a yi tsundzuke ndzhaku nkarhi leyi DA khomiwe i Mmusi Maimane i ya ka nhlawulo i nga performi kahle va hlongole Mmusi Maimane va ku yelo wa ku ri u responsible ku DA i nga swi koti ku performa kahle mara kahle leswi swi endlekile ku ve mhaka ya ku ri Freedom Front Plus i swi kote ku tirha kahle so loko va languta indlela leyi Freedom Front i tirheke kahle yo va kume ku ri Freedom Front i swi kote ku tirha kahle ku ri a yi vulavula message un'we ntsena yi vulavula hi mhaka ya valungu so DA endzhaku kwalaho loko u languta messaging ya vona yi komba ku ri a ku ri vanhu va ku ri a va vulavula ngopfu va hlongola vanhu vantima vo Mazibuko va Mayimani vo Van Damme lava ku ri i vanhu vantima va lava ku tisa valungu ku ri loko DA i nga vonali i tshukile swi komba ku ri i DA ya vanhu vantima i DA ya vanhu va ku basa so sweswi va lava ku kuma valungu kuna ku kuma vanhu va Afrika-Dzonga i ku hambana ka vona so leswi swi vulavula ku ri DA Afrika-Dzonga vanhu valungu i 7% swi vulavula ku DA na nhlalo leri taka i nge swi koti ku kula i nge kuli ku ri loko lava ku kula ku laveka u ta kula i vanhu vantima u ta kula i makhaladi kuma i ma-India mara sweswi i swi vone ku ri loko i lava vanhu hinkwavo lava fambaka loko i ku i lava vanhu va Afrika-Dzonga hinkwavo valungu va suka va ka Freedom Front Plus loko i ku i lava vanhu va Freedom Front Plus vanhu vantima va suka va ka Action SA na kun'wana so swi ti komba ku ri se i acceptile ku ri yoho laha yi nga ha koho sweswi
itaba iri kwalaho itatira kufana na ti-lobby group ta kufana na Solidarity na AfriForum a yi ti voni ku ta va va nkarhi ku ri ta kula kumbe va nkarhi ku ri ta kuma vanhu vantima swi ti komba ku va ti byerile ku ri vanhu vantima va fambile hi nge swi koti ku va kuma a ku na nchumu leyi nga swi kota ku endla sweswo ku ri ta endla ku ri vanhu vantima va tlhela na hina a hetseleni loko mi kha mi vulavula mi katsa na MK ivi un'wana mi yingiseri a ku ka mina ni vutiseli ku loko va langutile leswi endliwaka hi DA a hi mhaka ya ku kumbexana va vona ku ongeti tanihi Afrika-Dzonga sweswiwani ka mfumo lowu nga koho sweswi ku hava opposition leyi vonakaka n'we mi vona yini hi official opposition ku nga MKP sweswi leswi nga vulavulaka hi ku ri kahle Afrika-Dzonga ku na opposition nga vulavula ku ri ku na opposition ku ri khale opposition a ku ri Democratic Alliance munhu un'wana na un'wana a tiva ku ri loko lembe ri hela Democratic Alliance yi humisa swilo va ku scorecard cabinet scorecard hi ku byela ku ri ka cabinet mani la tirhaka kahle mani na ku ri nga tirhaka kahle a ku ri vandla ra ku ri nga ku byela i ti-alternative budget ku ri no budget leyi a yi tirhi budget ya kahle leyi nga swi kota ku tirha i budget ya so sweswi endzhaku ka ku ri i nghena ka government of national unity a ku na vandla leri swi kotaka ku endla leswaku a swi endliwa hi DA hi ku ri loko u kaneta u ri va nkarhi wa ku kaneta ku laveka u nyika vanhu ti-alternative ku ri budget leyi a yi tirhi yi leyi budget leyi nga swi kota ku tirha cabinet a yi tirhi mani u tirhe kahle out of 10 u tirhe 6 out of 10 so sweswi a ku na vandla ra ku kaneta MK party yi nga vulavula ku ri ya kaneta mara loko u kaneta ti-speech a swi fanele ku ri u kaneta policy so that's why sweswi DA yi vonakala i ri koho yi na matimba na loko i ri ka government of national unity yi vonakala ku ri yi va nkarhi wa kaneta mara kahle a yi kaneti ku ri na yoho yi le ka cabinet va tirha swikan'we na Cyril Ramaphosa good enough Mashego ni khensi hlayiseka khensamela inkomo i good enough Mashego a ta na tlhelo rero n'wamirini kumbe mi la ku vulavula hi swona loko ri ku mi la ku vulavula hi swona hikwalo hi le ka 0860002543 kambe xivutiso i ku xana hi ta heta njhani timhaka ta vukungundwani Afrika-Dzonga bya ta hela vukungundwani ke hi ku vukungundwani lebyi a byo ndleka a tihofisini ntsena tanihi sweswi ni nga mi byela siku n'wana kha ni rhayila ni tekeli xinepe popi ya yi pfumeli ku ni xi hangalasa ka mina na xona xinepe xa nkulukumba wun'wana a kha nyika mani un'wana 50 rand avokweni va ndlenga ri vo qhavulana laya Adolf Menga Bridge ni na xo xinepe xexo movha yakho a yi ri yo basa se phorisa ra swa le magondweni n'wansati a kha teka 50 rand 25 ku ve loko n'hweti yi hela wa hola na loko hi ta byi hetake vukungundwani a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava awara ya 2 ya ta va yimisekweni kusuka kwalaho ndzi ta ka riqingho rero ka 0860002543 mi nga tirhisa na mathivula dp@sabc.co.za kumbe ke mi kandziyisa rito tanihi leswi ni nga ta mi tlangela rona rito rolero endzhaku leswi mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ahe Butpet na vayingiseri va Afrika wa vulavula ma yi vona leyi vayingiseri va taka na yona yo maphorisa hi yona lava va lomaku vanhu ndleve loko ri na ti-operation ntiyiso wa mhaka eko a va le ku himbeni Butpet va vulavula ntiyiso mina ni un'wana wa vona loyi ni swi tivako ku na ndhawu yin'wanyani hala ka hina hala yo va ku ri ni nge hlayi vito ku nwa byala kona muyiselo wa hlaya yena n'winyi wa yona ndhawu yaleyo ku niriwa ku byala ku ni kombela ku ri mi famba swimanimani wa le maphoriseni wa ku heta ku ni luma ndleve ku ri ku na operation and then va ta ndlula hi la ka mina and then i kombela ku ri na mina loko a fika la ka mina la ni endla hongeti a ni n'wi tivi in case loko vo ta va ta ni vutisa swivutiso hi ku ri a ke ra swi twa ku ri hi vanhu lava tirhisanaka masiku na dyambu u hundza ka yena a teka leyi a yi tekaka mali ya bribe so hi byo vukungundwani lebyi nga kona Butpet vayingiseri swilo leswi va swi hlayaka a ve loko hembeni Butpet okay ihlikani Butpet Butpet leswi ni swi vonisaka swona Butpet mhaka vukungundwani yi nge heli maphorisa Butpet
ti-small streets ta ku swona a swi basanga loko mo famba hi main reef leyo langusa dorobeni loko mi fika laha vo macro laha amalgam nyana laha ku ya crown nyana laha ku na container laha Botpet ya ka SAP ya ka SAPS laha va faki lava va ti-warden lava so lavo mbala mpahla green vayiza lava Botpet ku hundza ngopfu vanhu vo huma hi le handle va tele ngopfu vanhu va le handle laha na maphorisa ma le John Vorster va swi tiva leswi laya vanhu lavaya va kha va khoma munhu un'wana na un'wana la a kha humesa mali laha a kha humesa ku na KFC la kusuhana na vona laha bayiza lavawani va khoma bosesi lavaya vo mhani lavaya laha va kha humesa swa R10 hey yi kuphi ID hey yi kwini ID wena loko va ka nga na pasi a hlamusela ku tekiwa R50 se swi nge heli na va lavantshwa va nga qachiwa la Gauteng lavo mbala mpahla ya green Botpet swi nge heli kambe xivutiso ku ta ku mi ndla yini a mi mangali na Rixile Botpet na muhumelerisi mhaka leyi ya tibodara yi tika ngopfu kahle or mhaka leyo tirhisa swo pfalapfala vanhu mi ta tsundzuka siku va ngheni papa van'wana va socha kwala va komba ku va tirhela hala tibodareni mhaka ku va ha yunifomo timovha ta vona ti hava petirolo ku ha chumu ku ha swakudya se vo hanya ku phanda mara va ri masocha va ngheni ka nongoloko wolowo va ku vona va tirha ku phanda hi vanhu lava va crossa kula tibodareni va dizisa va kota ku kuma mali ya petrol va kuma yana mali yo at least va nga hlakaleliwi ngopfu no kuma ku chela petrolo na mali yo hanyanyana switsongo masiwo va swi vuli phakwa moyeni se mi ta swo ku tiko ra hina ri le ku tikeni Nhlekani Botpet nhlekani na vayiseni Botpet hi loko kombetela nga maphorisa ntivo maphorisa va teka ti-bribe swo tina ya va yehla maphorisa kambe ke hina vanhu vantima kahle hina hi nga na problem hinkwerhu ka hina Botpet Botpet loko u famba hi movha Botpet u famba hi movha u fika u hlangana roadblock n'wana ya heavy roadblock ya nghozi swinene Botpet la roadblock leyi va serious Botpet loko u heta ku hiza ka roadblock Botpet nkarhi wo tala ya flashelana la ndleleni u flashela timovha leyi u hlanganaka na toho and movha leyi u flashelaka Botpet a wu tivi vanhu lava a wu va tivi wa va flashela leswaku loko va kombiseni ku hala mi yaka kona ku na roadblock ya heavy and then hi ndlela leyi u loko ku balekiseni ka swigevenga munhu lowu flashelaka a n'wi tivi nkarhi wun'wana khome swibamu kumbe suka u khomeni ka nkunzi kumbe kidnape vana if a fanele a hlangana na roadblock wena wa n'wi flashela a heta yini a baleka a nga fisani na roadblock hi swi vita yini swona leswaku Botpet hi swi vita yini swona swo fana leswi Botpet sweswo mingisero mina a hi tweneni se va twile lava nga rhumela ti-voice note ni khenseli swinene n'wina mi nga tirhisa nomboro leyi ya 0657443911 lexi tsakisaka ngopfu ku namuntlha a mi twala kahle hileswaku mi xikolo lexi a hi nga twanana tolo xa ku mi tlakusanyana rito na swo mi a mi twala kahle na khensa swinene yana ni mahlweni mi yi seketela okay hi va mani handle ka n'wina hi va mani handle ka n'wina sa hi mi tweneni hi va ka hina hi ta byi heta vukungundzwana lebyi kumbe hi nge humi 0860002543 ndaka leswi mepelo ka va nga nhlayi ndzi vula ku va ni jelezela mara tani ri kona hi ta va hi ri swin'we mingiselo mina eka hi vona ku swi famba njhani hala ka Malamulele khalanga Phet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu sweswo mingiselo mugana lona FM 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka mugana lona na FM makomba ndlela a hi amukeleni lo mingiselo enhlekani mi amukeleli ka mugana lona ne ahe Botpet njani nhlekani ahe papa hi pfukile hi ngobona la ku veka mavonelo ka le ya kun'wana Botpet n'wina na mani papa n'wina na mani ntwa ku hi la ku veka n'wina na mani mina la ku veka mavonelo ka ya kun'wana ikombo to vile a hi mtweni Botpet hi xikala leti mi kumeka la a dorobeni la kwala Soweto mara munhu lo tirha ku all over Joburg ti famba all over Joburg munhu lo a fambisa ku vanhu lava vo vitana i ximovha na switsongo swo fambisa mani na mani ko mani lava ku ya kona sweswiya swa ti-Uber na ti-Bolt
vukungundwani lebyi nge le ku byi voneni la Joni Bootpet byi le ka xiyimo xin'wana xe le henhla ngopfu lela ro corruption leyi nga kona ne va xiphorisa number 1 ka sweswo ni byela ku yana na mahlweni loko ni hlamuseta ku va xiphorisa va nghenela ngopfu ka vukungundwani bya byi ya mahlweni ku na laha loko munhu u kuma ku u fanele u driver swimovha leswiya i fanele i submita ti-document to wena u huma kwihi munhu wa njhani va cheka na ti-criminal record vanhu lava va kota no ya va ya certifyeliwa ti-document ta vona ti nga ri na ti-originali kwalaha vo Heathrow kwalaya lava yi-office lero xiphorisa hi ku onhaka la tikweni va levele ku endla yini swi nge heli sweswi lero loko ku ri ku u nge ze ku pfaliwa la ku pfutaku kona hi ku tshama kha hi koropa hansi hi kwihi la ku pfutaku hi kona kwele ka ndhawu ya xiphorisa a yi zami ku tiyisa voko hi ku na loko ku ri ku va kha mbala operation ya le le ku yendleni ni voni operation ka loyi nga sungula hi wona I was driving na voma 6 na 2 past 5 to 6 ni voni yona le ya le hoti vo to va teketela ntsena and then ndi ku vanhu hinkwavo va ta va humile nge ni hlamuseli ku vanhu lava ya feedback ya kona makume ya kona ku va deployile va vuyiseriwa lomu va tshamaka kona or va chargiwile ni to tlhela va vona va tlhela va humile na swi swona ni zama ku lava ku ta hlamuseta swona ku loko ku ri ku va nga pfaleli ku pfuta ku kona le ka SAPS vukungundwani byi nge heli sweswi vanhu lava se vo tolovela se budget ya vona fana na loko va ku namuntlha ni ta ya ni ya endla target ya mali ya so a va ha swi hlayisa salary nemetweli voto I can't 0860002543 khume nkombo timinete ntsena a yi se ba ora yambirhi n'wamiri yini hi nga byi heta vukungundwani loko ku ri ku nge byi heti hi ta tsandzise yini nako byi vanga yini n'wana loyi nhlekani aye mjani Bootpet papa mina hi pfukeli minjhani Boot hayi pfukeli I can't la Bootpet South Africa ku yantesweni wa ku blamiwa ni nge soli na maphorisa na vona va soli na yena va tshame va kote ku reri a hi va soli la game yi tlanga hi hina hinkwerhu ene ku va hi tlanga game hinkwerhu ka hina ku fika lana so ni vona onge xivangelo la emacheleni mali leyi va yi kumaka maphorisa va South Africa onge a yi ringani na ntirho lowu va wu tirhaka Bootpet ene loko ni languteni leswi ni endlaku ni vula so ku vulavula ntiso onge voloriwa hi xiramabye ntirho wa vona wa teka mara salary a yi endli ku va va na nkhinkhi ka ntirho lowu va wu tirhaka ene na hina vatirhi hi va na problem ya ku na hina va tshame va tiko hi va na challenge ya ku hi tlhe hi fika lana so hi va hi hluphekini hi fika kun'wana hi la ku endla swin'wana hi swi solva hi tirhisa mali hi va ngetelela ka leya va yi rilaka hi yona hina hi la ku kuma yin'wana mali ka ndlela leyi hi lavaka ku ndzula ka yona se swi vanga ku hinkwerhu ka hina hi va hi ri ku tlange ka game so ni vona onge xikulu i ku vanhu va kuma mali leyi nga va ringana ene na va lava va lava ku ndzula va kuma mintirho loko va na mali Bootpet loko tirha 10 wa vanhu a village-ini 5 yi kuma mintirho why because yi ta thoriwa yi kota ku a kun'wana n'wini akele gova ni ta ku zama a nge pheniki u ta ni hakela hikuva ku twa ku u le ntirhweni se ku va ntiso ku va macheleni xivangelo Bootpet macheleni mi nge pfuki matarile mingiselo mina mala yi tale mi vulavule point chelete yi tale xi lovile mi vulavule point kun'wana lexi vulavulani se leswi yi nga ta ka yi nga tali swi vula ku na ku va tirha hi nkhinkhi a swi lavi mali swi lava ku va rhandza tiko ra vona mi vulavule point la mina na n'wina ni pfumelelana na ku na n'wina kona hi laha ka ku hinkwerhu hi le ku tlangeni ntlangu lowu sweswo na pfumela sweswo ku ho kombetela un'wana mara na hina hi tlangela yona ene mi right ma vona mfumo lowu wa khale a wu khoma xigevenga u vona ku loyi hi n'wi khoma every now and then moye ku a tshika vugevenga lebyi n'wi nyika ntirho wa vuphorisa a yi ta mi caca Bootpet a tiva ku i thoriwini ene a kume ntirho lowa hi mhaka ku a ri ndzeni le present loko a vuya le vo tala ku va vuya jele a va ri na tiswibibelani Bootpet a va nghena kereke ene a va tlhela va attenda lembe nyana va ya va karhi va focus va tlhela va tlhelela ku back to
so swi ava swi endla hi mhaka yini mfumo wa hina a wu adjustanga swilo Botpet loko swo adjustiwa na vatirhi maphorisa ya koho ya kahle ni va dyondzini na ku focus na ku kota ku vona ku loyi a nga va na swo hi suspect vona wa ku dyondza wa kota ku vona na munhu wa ku twa ndlela ku loyi u nge te wa yini se a va kumi support na swibamu swa vona leswi va swi kumaka loko munhu o twa ku ri na 8K hala i wo tlhandlula ntambo ya ku hoxa 32 wa tintambo a hoxa yin'we kumeta ku i serious ku endla ku ya cheta xigevenga a phusha ku va ze va heta ntirho va nyamalala se ku vulavula ntiso a hi va tweleni va tirha vana vanhu swilo swo ka swi nga adjusteki from start na uniform kun'wana o ka yi nga la ku mentiona swo tala Botpet swo tala leswi endlaka ku vanhu va hela power ya ku va nga va na nkhinkhi wa ku tirha mintirho ya vona hi mhaka yini leadership Botpet Muloveri we gudwile muloveri gudwile Dimitri kombotomini okay 0860002543 ndokoroko ya Afrika muloveri tlhatlha ntambu leya ya ku la ku hoxa timbovo ta 32 a hoxa yin'we ndlela ku xibamu lexi xi nga buluka xi ze xi va ze va hangalaka vala hayi leswi swa ku kun'wana hi kona hinkwerhu a ni nga vuli ku na meni leri phakati ka swo hayi a no vula ku ya hi leswi mingisera vula ku so i vula ku vanhu ve le ku hanyeni hayi mina swo ni ta va ni kha ni la bya yini byi ta byi ri bya yini ku vino ta kwala ni kwenda hachela ndzi nga ni famba byi ta byi a ya vukele ku ri mingiserilo hleka aye Botpet minjani vutomi na pfukeli minjani pfukeli a kenza mina hi la ku nghena ka leyi ya vugungundzwana lebyi nge a hi hluphinga tikweni Botpet marantisi mhaka leyi hi nge herisi vanhu hi mhaka hikokwalaho ka yini a yi nge heli ku ta va ku famba na yo until hi ta vona ku a va nga ta sala va ta yi kota na hi ku loko ni langutini hi hina vanhu lava hi nga yi promota ku hi va yi fika ka xiyimo lexi na swi tiva ku ri maybe loko ku ri ni ri munhu loyi ni tirhisaku swa ku famba xi le magondzweni na swi tiva ku ri maybe mehe kumbe a ni basanga a ni pfumeleriwangi ku ni nga va ni nga famba patwini swilo swa mehe swi nga lunghanga kumbe movha lowu ni fambaka wona mara na swi kota ku ni fika nampundzu ni va ni famba ni swi tiva ku leswi ni nga na swoho emandleni hi swona leswi nga ta fika xi ni endla ku riendzo ra mehe ri va ri kota ku va ni fika laha ni la ku ya kona loko va ni yimisa lexi hetaka ku va ku va xi endlaku vanhu va ku tala mehe a ni na xona xa ku famba xi le magondzweni na fana ti fambela yo milenge leyi xikwembu xi nga nyika yona mara ka vanhu lava ni fambaka na vona ka minkarhi ya ku tala loko va yimisa loko va sungula ku va ku license a nga ri ivi na yona leswi va humesa mali nga ku va humesa ivi license va nyika ku vanhu lavaya ene mi kuma ku Botpet loko mi fumba no xitori xexo se a xi tiva kambe xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni xona ku hi ta swi heta na xexo a swi tiva xitori xexo swi le ku ndlekeni se a swi tiva hi leswi heti ya Botpet ku hi leswi ka lahleni ka nkarhi wa sweswi ni ngo vula ku hi hanya ka swona nemetweni inkombo to mina 0860002543 sweswo mingisero mngena lona FM nongona ko Africa wa vulavula nka hi timinete a iseba awara ya mbirhi wena u ri yini ke nhlekani Botpet ayi papa ikhosa ximbopfu la champakazila chamkwai na musuku mirini nwe Botpet ko va ku ntivo ku ri mi tshama mi xi khandziya xibazani na ngopfungopfu leyi va majoni lexi no ndla xikombiso a ni swi khandziyile ku ri hala ni nga ku tiveki emakwavo ni kayakaye ngopfu okay ku ri loko munhu a thoriwini a tekisini wa ha ku fika ma swi tiva ku ri u pfulela na passenger nyama ivi a ya tirha kumbexani lembe ka lembe leriya a va ri graduate manje a sungula ku bulusela na tinhlamba hinkwaswo leswi se loko ni ya hala ya xiphoriseni ko va ku ri swi impossible loko a va ku swa koteka ku qachiwa maphorisa mantshwa either phorisa traffic va tirha lembe ivi ku calculate-iwa vukungundwana a mi ta kuma byi henhle too much mi fike njhani kwala mi fika ka timhakeni ta ku ri lava va tirhaka hinkwavo ti-graduate ti tlhaka va ri ntirhweni lowu va tiva hinkwaswo ku ri loko no endla so ni nga swi kota ku huma
va to va no vona ku ri munhu loyi wa ni hlanganaku na yena a nga va a tirha laha ni tirhaku kona kumbe ko va munhu la ti fambelaku ntsena na. So munhu loko a tlachiwe namuntlha a nge swi koti ku vona ku ri munhu loyiwani a nga va a ri phorisa laha tirha kona loko ri ku u ni yimese ndleleni wa swi vona ku loyi o va munhu a nga swi voni ku loyi ko va munhu ntsena nje. Se lava ku nga khale va ri ku tirheni va swi kota ku identify ku ri o loyiwani i phorisa loyi i mani nga vulavuli ka timhaka ta ku ri yendla plan. ya kaloku graduate va tiva hinkwaswo as a ni nga khale mi fayinisela hi xikombiso xa taxi drive loko ya ha ri yintshwa yi lunge too much yi pfuxela un'wana na un'wana la nghena ku hinya loko o za va graduate a nga ha yi ngheni. ya no hileswaku hayi no nemetrini ko va ku swi impossible. ina hi yo mhaka mi ni twa a ku to fakiwa pause va ku lava khale a va yimi hi nyika lavantshwa lembe ivi va calculate ku ri ku tirhiwe njhani a mi ta vona ku ri hi ku tirhiwe eka mampela. ya ene leswi swi nga ta ka swi nga endleki swi vula ku yini swi vula ku hi marito man'wana mina ku ni byeleni mina sweswi ku khalanga rivala hi nge humi kwalano. hayi tshamiseni sweswi i xilondza lexiya xo ka xi nga holi vo ta jikajika na xona xa wena ta xi tolovela. poto mina nemetrini kesi enkomo nomboro yaliya 086 000 2543 hi na ndlela leyi hi ta kota ku va hi twa ku n'wangulo wa wena u vuri yini kwala u nga yingisela u ri kona hi ndlela yaleyo mindzuku hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula kusuka Masingita Mall hi le a Giyani hi ta va eka ku haxela wona twi kusuka kwala a Masingita Mall hi ku tisela wona nongonoko wolowo hi ndlela yaleyo kambe ke sweswi a hi ku tumingisela wa mina ku n'wangulo wa wena u ri yini khomete hi timhaka andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula a tekeni n'wana mingiserido hi nhleka hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM i nhleka nhlekani Buthphet aye njani hi pfukile ngobo hi pfukile a vukungundzwani byi endle ngopfu ngopfungopfu la ka xiphorisa xa le patwini la topic ya wena yi tsundzuxa xitori xin'wanyana ni tshame ni kha ni driver ni ya Polokwane ku na ndhawu yin'wanyana yi tikomba loko lava yima kona yi tikomba ingaku ku na barrier a ni barrier line loko yi famba loko mi ri mpfhukeni a mi swi voni ku i barrier kasi loko ni karhi ni ta loko ni fika laha va nga kona va ku hayi u tlule barrier line ni ku hayi a hi ntiyiso walowo laha mina ni nga overtake kona milayini liyani overtake laha ku nga na break ya tilayini va ku a se u hi endla njhani ha ku tsala kumbe hi ku tsala se ni kombela ku ya jika ni ya vona ku ri leswi ni nga vona swona hi swona na se va sungula ku hlekelela va ku hayi famba tirha u tirha kwini u tirha ndhawu yini swi vona ku hala la ku endliwa vanhu swilo leswi endliwa swi nga endliwa mina ku fanele ku endliwa vanhu vo tala ngopfu mara no la ku tiyisisa ka ku swi ente ngopfu ene a swi entangini le ka vona ntsena na varhangeri va hina kolomu hi tirha kona ngopfungopfu lavakulu ni hlamale ngopfu siku rin'wanyana i ku va ku ni xitori xa kona xi nge ni nge xi hlayi amoyeni mara swi ni hete tikokola u tiva ku ri vukungundzani leswi byi nga eta hi ndlela ya kona ngopfungopfu aka mfumo wa hina swi ni hete tinkokola ngopfu ni ti vutisa ku loko swi ze swi fika laha aka munhu wa ka xiyimo xa le henhla ngopfu ni nyika ni nyana xifaniso nyana ni nyika ni swinyamani nyana sa leswi mi swi vulaka ku lo endleka yini ni na timinete tinharhu ti ta lunga ma ni nyika ni swinyamani nyana ku endleka yini hayi ni nge xi hlamuseli ngopfu amoyeni Buthphet xi nga ni veka ka ndhawu yin'wanyana yo ka yi nga ri kahle mara hi leswi swi lo ni borisa tikokola ni swi ni hete ku tshemba ka ku ri vukungundzwani byi nge a nge endli nchumu hi byona swi yo ni heta
chukela kahle kahle vela ni swi vona ku ri a ku na lexi hi nga xi endlaka loko byi mile byi byaliwele a henhla le a timitswini le henhla le a hi fane hi chuva hi kona ngopfungopfu ka ti-political positions la hi ku ya hi mina a byi fane byi nga ri kona mara hiko byi nga enta kona kwalaya lava n'wanyana futhi ivile va endla kantsongo yeah so vulavula mhaka leyi a yi helangi laha hi kun'we ma ha vulavula na hi ti-political leadership political organization mi ku byi ente kona kumbexana swi ta lava hi tlhe hi ya swi anamisa hi twa kahle ku va ku endleke yini hi ndlela yeleyo yi lava ku anamisiwa leyi a ni swi tivi ku swi ta pfuna kambe no tshemba ku ri swi ta mara swi nga pfuna mi vula ku swi nga hungutanyana mi vula ku sesi luya ni nga n'wi vona leyi a laya blowini ra Adolf Menga a Giyani a kha teka 50 rand ka driver ya movha leyo basa laya loko o va yingiserile sweswi a kha titwa a nge swi hleketi ku yi un'wana a nga hindza ni vona futhi swi ta jinga swi n'wi chuhisa nyana swi nga hunguta hi ndlela yin'we kumbe yo karhi sesi wa mina ni khensile swinene hlayisekani ku tiya ku engeta sesi inkomu sesi wa mina ve ri va overtake sesi lani va twini va kha va vula se a ni ti vutisa ku hi mpela va overtake sesi hina hi ta va sesi va ti fambela 30 40 60 ma overtake ka sesi n'wina ni va ka mi famba mani inkomu sesi sweswo vingisera vugaralo le FM nongonoko Afrika wo vulavula a humelerisiwe hi ncintani Eric Mavasa ni khalanga Pat Mathebula tanihi sweswi ni nga ku bombisela ku nongonoko lowu hi ta ku tisela wona thik suka le a Masingita Mall Mindoko a Giyani handle ka sweswo vingisera wa mina yana ni mahlweni mi tiphina hi vukanyi kwahala mi byi nga koo kambe mi nga rivali ku ya mintirhweni mi ya tirha mi tirhela mindyangu ya n'wehe leswaku ku va na swakudya hi ndlela yoleyo kambe hambiswiritano mahungu ya misava ya awara ya 2 hi lawo kusuka kwalano nongonoko i dzumba na mina ivi hi ndlela yoleyo mba na siku lerinene handle ka sweswo hlayisekana ni tata eMbombela Sabi White River na le Hazyview fana yina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Makombandlela